kyatuleetera okutya n'okweraliikirira oluvannyuma olw'okutukoba nti maneja w'Opportunity Bank yalemera ebintu bye oluvannyuma olw'okumalayo essente eddaali dimubandibwa. Alina ensonga na Opportunity Bank ely'eJinja branch ati kale bantoolako ajja yokotudeli namatwala risiiti namukamuna esente nadimaze okuba nga nsasula nedidde professional fee gwa quoting ndo nakoze ki nsasule yakuba ati aweebale kati jja mu banka osabe omusingo gwo kunako natuuka tyagaanayo manager naira namukobera yankuba ndidde omuwandiikire enaku nga 25 nawandiikira manager namukoba nenda security yange kuba sente namazeyo era kubala gena muwandiikira nateeka ne photocopy da receipts enaku nga 27 yena yandira mu baluwa yankuba ateeka nkubanda emiliyoni 2.6 kubanga omwezi ogwokuna gena kwa 25 1218 wano no emiliyoni 10 namukubanze ebesente tugifuna mu banka muno esente dendi deyali miliyoni 20 yanagifuna ngena ku 14 ogw'omwenda 1218 yayomba buyombe bwayomba naera jeko tujelief namukobera yankwati kuboneka inda kuiba ja ku head office yaibe obone CEO aida kuyamba the following day era natambula najeka mwacha eri office daibe enkulu da Opportunity Bank bwentuuka ku receptionist yanku ati aite tukola tutyo otandikira ku branch bakuwa baluwa yakutwala ku region yakusindika CEO tukwebuuza obuzibu bwe buva esimu tebyali tu naera mu nakuba kati ndoze babo na missed calls eningi bankubira esimu bamala bankubira esimu nabakwati nize client wa imwidinda Opportunity Bank aida kwa uduzi ngalina ensonga na Opportunity Bank ely'eJinja branch ati kale bantoolako mukubeeyimirira omwami Gabwire Moses mu mwaka ogw'2018 ng'ali kufuna looni ey'obukaire 20 nyawo saa 9 saa 10 saa 11 bijja kuba tujja 12 baida tibantwala mu office yaiwe bantwala mu boardroom bankwati bya sore tuboneka kotenga sente yakosinga mu bukyamu ayi tukakubanda sente nakuba nti ekyo kirungi mummanda sente emeka nenda nvu wano nga ntegere sente muri kumanda era ndi egino nikole ki nsasule bankoba esaawa nititwidi kyetagisa kubanga tubya computer ate tukoye tusobola kwira computer nakuba nti ayo kwida wakwange wano makutegeire era mbaire nga nsimuka idinda mutegeire nga ndikwida kuba mbakubira esimu bankuba nti kwida mu office tukoye katukube namba ya esimu weno tuwe iyo twida ku Kibira